Me pronuncia comer ile butumbutumba de koleka. Journaliste. Bon, sasa benye utabeba, una benye utakamata, sasa kisi mnakwenda kwa ule mmauli. Nikaona flame mwana kuya tu na njoo kuwaka na ndio nikasikia na explose. Pale nikakunjama kule nyuma akasema bomba. Nikakuya mbio na nikakimbilia kwa mtoto iko nikalalamika hivi akasema mio niko hapo. Na ndio vile tukakiangalia tunakia kutana watu wanakufa munganda ba mingi sana. Manake antuka iko bakusabia sio kani 7 persone kama ni ngapi siwezi jua na bableseni ba mingi walilumia. Mina ogopa na vitu venye siaona watu wanakufa mwele vitu vye vinaogopesha na mtu mwenye ameponyoka hii kifo kushukuru Mungu sana jua haiko kitu normal.